International Airport edolobheni Abu Dhabi lokuyinhlokodolobha yelive le-United Arab Emirates. Lolu hamba kwelendlovu yemhlaba lutawuqinisa-ke ukubambisana kwelive leSwatini nalo live le-United Arab Emirates. Amazulu ayisibekele ayiphatha ngesineke ayisingatha indlovu yemhlaba kusuka eveni leSwatini kuya eveni le-United Arab Emirates. Ngelesonto ngemva kwemadina inhlokodolobha ye-Abu Dhabi ube nentokomalo ngesikhathi seyinyathela indlovu yemhlaba ngemva kweluhambo lolube luhle. Umhlekazi weMaswati wemukelwe ngilonxusele leSwatini e-United Arab Emirates Lusiba Sifiso Dlamini. Ube kuhleke nekubona bukhosi balelive linebudlelwane lobuqinile neleSwatini bemukela indlovu yemhlaba ngetandla lethokomele. Uhambo lwendlovu yemhlaba lutawuqinisa budlelwane balamave lamabili. Ubukhosi bawo bunebudlelwane lobuhle kanti kuphindze kube nekusebenzisana lokukhulu kubohulumende bawo. Lamave anevumelane tekubambisana kutemnotho, tekuxhumana kwatisa netebuciko netekuthengiselana kubalwa letimbalwa. Titselo tekusebenzisana kwawo tibonakele nasemalangeni lengcile ngesikhathi live likhipha emalunga lamabili embutho tekuvikela ukuthi aye e-United Arab Emirates kuyongenela tifundo lekufaka ekhatsi kufundza ngetebuholi, tekuvikela, tekuthula nekuvulela besifazane amathuba lalingene embuthweni ngaphansi kwelihlelo lwe-She Powers Africa Initiative. Ebandleni lelisingathe indlovu yemhlaba kunembane Nkosi Ncanawe, umbane Nkosi Thanzisile, Sikhulu Velamuva Maseko nendvuna itiko letisebenti umhlonishwa Phila Buthelezi. Lubika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya naThemba Mamba edolobheni Abu Dhabi. Eswatini